hinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu n'icwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa uko wakubasa kwejumbiro by'ubuhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezete santurambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubona jane iwe twabata kubasa kuja kugikarwa gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberaje munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori byo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya banje bazaga byo kurya batakizayo so tarateza ubutoke tine mutwe nacyo n'ekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program n'ubunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim ishahaniza gacenjire euro y'ukwezi bya 2010 okwezi no kwa munana umwaka n'2025 Serena Nuwamanyanyi ne Lois Gava nito turabenti kusiya gacenjire agutwatebekanisa umwebazi yogo ntsa kwakire mtu y'amakuru turagaruce tuyishe tugakusiyeho ombwijire gacenjire kireci ubwinazi omurikatura ry'abagaju omuricamuhunga abinazi bokize ekayo mutura bacekereza buri kimwe nziyone yire yawo ingumanye kibiro kamende polisi nibyaika abatura bayesharinga ahabwo muhanda mbi umurembo rwa Hoima City bayirisa kuzi kuteka mara mwoko teri mara mpaka tutunga tugaruka mutugurima Enjiri etarukumanya magara g'abakristayo mugirgeho Bishop Sheldon yashawa barisa ukwindura umukwegesa nangwa abamweni bababiye nabo babagira ngo bakushabira pressure yakira kushabireza senyiga emigenzo eyo kurukendiro rebo mugurusi wabira kwata kibero cyo mukamwana ecabire kimuhikaho yo mukamwana no rukendiro ukashambana na soza nayo nefa nuko zarabimye amakoro umbwijire abatura ba katura ry'abagaju omuricamuhunga bushenyi bagwerwa kagwe omukiri cya bushesha erizoba bwanyuma y'abinaza batakamanyirwe abatahirire kayo mutura mutahi wabo bakacecereza na buri kimwe cyona ekibire kirimo nuwe sura katura urukanire ntebe yakashatu agwegombra cyamuhunga mu rushenye no mukazi we nibo bagweriruwe akagwe aka nziyone yire yawo ingumanye kibiro kamende polisi nibyaika tureki turakora
twahika shanga mushanju nangwa twacererwa twiza twahika umusigazi yajatereka tuze guteka tuba turyo mushiyungu tutekere tutekite tuteza kurya umwana bari umuza ryana uteza kurya ngo kora abantu mbategura turo mwana narra tujyangu ninkabarano ninkabo buzeri hati kuza kushobora tushanga umwika kubona ngo ushobora gukurwa teka ngo habire nahamanya kuko bako n'abantu honira muri ngenda naheza kumanyisugwa ku Idrisse y'ibara biriho ibirinde ho bunyangarara hano barabiri batine cyo bakoze so ncyacho manisi umuntu nahamanya obano waho biratuyireho narori yabiratunuye umuntu sobe namanye cyuruhecho ate cyabiye nakora biye nakimanya konke cyata kwasise cye cyabeta kumanya abatakumanya ngo kandi tobu no minusura ya abera takashirimo wabe namanya nkubariga kwetorora kuri yo bwiza hatarimo akano batagitinge konkatine kintu cyone kirikiremo emyendege yinzuye ni yejo ni byinsta mironi yejo tinyine kindi kintu cyone kinsigizo muzo mukebe TV kebe sora kebe kikandi muzu yanjoma tinkayemba mugatadoba tinkayemba mugakandro abebemezi becyangeki bo banje kusima mukamarahanga abo kushanga ngo omurmo tugubasize kutaza muntu wena polisi kurga yingiterire kurga musanzu gwecho nayi bwakera ndukutera nagisati tabakajim tabakumpikira ekiriyo ni kinyisi tuma ikinyisa ni hari ni kintamisa government no kusanga nkanyo mwebembezi ninteranka polisi ne sesa itaneta kampikire nikiteka ngo muntu atari mwebembezi kuza kumwikana uruba ry'urutaro surantirire shaha mushanju gwiciro abiyar gumurare atarakonya ondebese umunasi basa kwambire ko muntu ukubanza nari wa kabiri naikabona shangano barazo ko mu rugwije ngwasa kuruga amashanyarazi nanga kuruga kando nanga kandi babicondoza bayoreka mbatwa bagitwire abantu mwiruma mbwenu abatamu kandro mbwenu tweteka ibintu ebyo byaragakaye nuwasura katura uje tugambaho abera kansara wo muruka kwa mashonga omugomborora ya cyamuhunga obwa hati asimbrante be akasha tukanyumwe bazyo nagira ngo abira kiri morare niko kumugambira ngo enjuye eryo necumba amakoraga gasha kwa Ben Muhozi ho muri Bushenyi muzamo namakoro abatura bicare ca Kasasa hamwe na Rukonge umurohoyima West Division umurembo rwa Hoyima batake sharingo abo muhanda gwa Rukonge Kasasa Businsi okubo mu mberambi okumara emyaka 15 abataka bayesharinga nabarukwejo nusomuhanda gwa Rukonge Kasasa Businsi oguroho buringwa gwa kilomita mushanju warga ha muhanda ogwa Hoyima footpot tukwagala gasabo abo kuinganize owapiwa pawa wanale mutukono muhanda burungi tukajwanya yes mbere yakutora byamu niyo kutuletereza kuinduka nyowe ekizibe kyange kirenyine biki yange yone hoyiroho biki okweka customer okugwa okumunaga kakusasura sakabuzoba zona zihoyiroho kabajwera kabagamba engineer buri process yo gukora cyonga nkujumira muno abasigazi ba Businsi abakwita umuhanda abantu bagira bakagumiseriza kandi hateheshire imyaka 15 aba bagamba ngo rubuto rukungira ubushuma umuceka cyabo bari mazima twagire ibyo ninga urabura boda musaje nagamba umugongo mucekere gukona no kumulemesa amaka obakuta obunda kulemo no kubya no mukyara wayara ndo yangane then aba baby nabo bakoriza bakazi lebazi garukiro muhanda niyo bakuzalira abana Ronald Kato
omutura wa Rukogo ndijo yashaba bebembezi okurugayo bakakora orugutoru ahabwo burungi bw'etawuni. Umuhanda mubi norango umuhanda abantu basasura umusoro umuhanda gwijwire bisasiro umuhanda tibagulima no ikaguza bwaki no ikaguza abantu bo abantu babusinzi tibasasura umusore beto kwesanga ngo umuhanda mubi twagamba hasimu na meya wa division ya Hoima West Robert Ruhigwa niko kushaba baturu kumisariza ngo nubaza kurukora umwaka wo gutakahwire umuhanda ogu kiteka guteka mu program under rehabilitation program agenda gukora class mara mukuru System Center kwa Rukoge kasasa akaru yanja kandi bali mu kuotene kubanza so abantu baina kugumisirizaho kuba government we isole center for first quarter so abantu baina kugumisirizaho ibindi bya government ngo bikakuli batabiti gashakwa nwagaba Ambrose Katoto Bari Ambrose Katoto ihangwe rizoba umureberezo wa Ankore yashaba abebembezi bedini ombureberezo bwa Ankore okwindura omunjiri kandi yabashaba ngo batandike kwegesa ahabyamagara entasya hamwe na karonji akaryo mukushomesa ngo rero nyensya ekanisa neja kubonera Bishop Sheldon yagambebi obu yabayebembiro kushaba ahakanise ya All Saints Church muri Mbarara aha baronde rushanshina na babiri bahambwa umunyikiriza kandi yagaruka yahasirana motoka y'abakristayo bagurire saba Deacon Reverend Patrick Atwire Omurebezo wa Ankole the right Reverend akaza All Saints aho murembo rambarara oburebezi n'Inkole yayakirwa bandi ya polisi babaza kumuramuza icyomeko ikibombe kiri muri sawa umwanya Reverend Patrick Atwire nabo nyuma yahasirira ya motoka ikika Land Cruiser Kristayo bagurira omurisa Reverend Patrick Atwire ayongere kuri saje entamazarahanga Bwanyu mukorogo omurebezi wa Ankole yayibemberamo omukorogo kamya abarundi abarenga omurushanji kinana omurebezi yabanahwero abandi barisa abaruga omugreat Mbarara Kidikonare uchaye ka kwegesa yashabe bembezi b'amakanisa okindro mukwegesa bonje kushomesa bukane by'amagara ebyentasiya y'abakristayo nakarunja akari mu kushomesa na munonga abana abantu bagenda bababiye nango abamweni bababiye nabo babagira ngo twakushabira pressure yakera mushabire za senyiga indware zimwe muzugiho nimugenda mukama abakwase abashaho nibatungo bwenge kurugara hanga tutakaga y'abashaho abashano bashome bitabo byabo kandi bebemberwa rahanga kandi umureberezi yashabire mu tukansia erize kugwa abo saba dikono umutoka ya Land Cruiser bado kandi na nejo akadasira kare twashime ku mungu tubinje bajunwa sima rahanga munonga na waba no rebensi yone shemerirwe All Saints Church fabaje munonga kwa cyabazire bitu rahanga kamwe na ibana twaza kashuzo haro omukanisa abana erize kumya fayo bekanisa omureberezi wa Ankole babaza kutunga ba warden abana abajwekwa abantu bahika abere na mukaga ayabale action tweka tuzwati omuzali yatatitwe nelyo mwana nelyo moyo kwera umukuru wa Bembron in was James Cathedral Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije kandi bagira umunyankore ngo akakiruka kakire kabisi mwe nabana abo bakire babisi twabinikira mu ruhanga ekarse ya Kristo eryagumaho eya hati eya nyecakare neyebire birija eryagumaho auka abana aba muza kubakuzaje kandi bishop nakikunda munonga Children's Church ninga shekanise y'abato tukunda abana kandi tubashomesa Bible kugira ngo bakure bakumanya ruhanga ngoku emfumu ya bironyirwa mukagere kutugambira nitugezaho ntukora munonga bwemba bazamukama omuranga abazeiri mureta abana omuranga abazenje musikasiddwa abana banyu hati twashiko mukanisa tuhinduriho program twashiko mukanisa tuti mukanisa yabo kare
rero batunje obwegese burungi munonga na time iri kumara awa TV West Senyomo Gideon aho muri bara asimire umurimo oguriyo nukorwa abanyadini ombyentunguka no gonjora imico y'abantu ubutumwa buhiriweho umurubazo ataka amatenete amukora gukurundana sente zo Reverend Father Dose Dedit Twisugumwe uyebembira ikitambo cya misasha birabicyereza okubikira nyense no kureka kushohoza sente batine mbarira tweno kuturyaha abahangirwe ruhango umwe kandi ntumukunda nawe natukunda nabwo cyo kumuramya no mutuma gwitugona okumuhereza no mutuma gwitugona okumukunda no mutuma gwitugona iyo niteka kandi eri kubasa kwata twena ubutabe turyaha fundraising eje kachitandikana miliyoni 1.3 konkana arazagu mazine cyasha hatka tongere hunshanju bibiri cyumweru zo miliyoni 2. Reverend Father Oscar Himbisibwe urubwana mukuru wa Kishariro Catholic Parish asimire mama Janet habo kubakwatiraho okora umurimo gwa mukama wenu kurugenga 2022 twatandika kombe kekereziansia eyi kurugobwe 2022 kusihate 2025 tube twarundana miliyoni rukaga ashatu na twata aha corporate wenu zoberi twatuye no mukorogo kugira ngo tunesende tushakare nanga twacha basika Marie Father Oscar umuntu arukunde ibintu birungi nakunda umutindo ya grace tukumara bya misho tukumara cyashyo cyakachira chokora kwanza n'abemeza barungi nagabra kuri tonde mwishe abo mu mutindo obutumwa bwa mukamukuru wihanga bushomero bw'umunyishengero kazi wantunga mu bataka maternity kandi Terezia umuganda gwa miliyoni 50. Let us stand, let us continue to love the Lord, each other, our communities and our nation in Uganda. Thank you once again for inviting me to participate in this fundraising event and for the opportunity to support the work as a ministry. I have sent a contribution of 50 million Father Oscar nagira ngo ekereziyeji neza kubanesha tamisa abantu barukushika 10 yaba yahwire kandi ubwahati babire bari mu campaign yo kurundana miliyoni 8 zo kweza kujombeka umuganda makuru korwa mu district ya Rukungiri Bishop wa North Kigezi Onesimus Sasimwe ahigira abakristayo okurinde bitinisa byabo ebyabagambiro bwabire nabyari bara kanisa ya St Peters Nyabitete omuri Buyanja district ya Rukungiri So Bishop Asimwe ayongere yagirangwa amakanisa mingi gombecerwe konke cyo busasa abantu tubari kugazamo gashakwa Anita Tkunda na basibi mwebare abanyamakuru bitwaza kumuraho abwesheka cyo kubanza tugarike n'icweke cya kabiri nega kushikibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyuzeze rwo mshaka kutange twara zombiri ngo bihere ebuguna amazomba neziba kakufundika mwana wanje ataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe agarukurataho imigenzo yo kurikendiro ariyo mu guruso wabira kwata akibero cyo kamwana ecabire cyumukikaho uko warenga wazaje washangana niba nefo nafaso nafanye kuza
agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Ignite her happiness. Omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwenda resfom ensibiro tobirunji nyebiti kubyenda mbenkoni utamuye umumudu nokora ekikire wanyompe nkoni nushimura kushemererwa urumuzi n'ubusinje nunda kuchamuka mpenkoni nigenda yakincho cyo kumechoka mpenkoni ne kwamani uhindiko mukije nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagaziha. Muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshiga kandi cyo kunywa nikigenderaho hey manya bino bari burungi bw'umurembe habe inungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms self contained DSTV kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa muri Mbarara City kache aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijukangu nibo ba director Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wakoze samumu nubu inamani ko kushashura ibishare byawe juba kandi hatari okuteganusibwa urikoze simu yawe yimata star emwe mukagitano star kodi kudownloadinga Momo app obase kushashura mizi amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinshi munonga cyorobi kandi nikiyamo gashisha bwire iwe ya simu yawe woshashure ejo yo Momo amana garu kuretera kuciraho manager ogito wagito
konka abantu mu kidara kabateka gira yamusita kize DJ atuna abana barenge byoma tukubise shanki ibiri batuma twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine yo ni shara keke bazakunyumva cyangwa pesi yo na nesente okatanyuye mbogo dukushekere tuteganisa wenga ngende mbogo oyine mbogo kana bamurungi ayibambe ne korera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kumanyisa abantu mwena ngo imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyaye cyenyonyi omu Dubai emirimo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Simu noje Minga note mushanju ina itano minga note mushanju ina note 10 dukomeza mu namakoro uko muringo gumwe gutumbura by'ubuhangwa no kumanya uko abanyakare babire batwaza erizoba twakuretera iro nebyibo nko kubabire baruka nebyabire bibanza byakorwa okuruka kutakatandikire nka TV West tushiro makagaba mwomba nyakare kandi tubandizo makaga Evelyn Kasyomezo okuko mucyaro cyantunga moyo kubanza mugombora yabagara mu district ya Shema atiyo nuko kutugambere bikabyendiro hamwe n'ecebero kumanyisa icyo bakaba jete ndire cisama baraganya maraza ahubwo kubera kirege no girema ngo nyamaraza neshemeze kayero indijo bakaba ejendiro bakaba bambagete nturije norama baragayo na genturije na umuntu akajuke mboneza umukayata mwindiro yenturije dereji bakaba byete biganja na umuntu umukaza akabajuka gito mukaye ahubwo yinama barage biganja Irechi ichakachu keryenkute kute tar muibara nayo kumane kute kaye nabo kudiramu bamagino kute Vitor amanyara habwenci wabo jire kushwera ninga babana batasyo muhicomuka batako basa kumurisi zo mundire inamabara Oni tukireba Udumko musya umugore wabego mukibara ubushore bwanyu bakujya amabara bagira ibigambo bagira ibara tokora kumukana nk'abamureba muri nibara ni ucetegereze nibara kandi nkute tekuse ndeko kutadoshora ibwanyu umugenzo bwo kubanza umukazi kuyabira tandika kurukendiro ibintu byabira gambero mushija ngo atakasho byakashohora wawo mukazi yaje kurikira indire jo yaje tandika akabagambiri batnatandika ndiro yencenzi mushija utagire cyo washobya ukitendira ukashamba na hero atotashamba na hero ukitendiro kandi yoreba ngo mukazi wawe yatandika ndiro hato mushija yekuma umukazi mpaka kirendiro ye ajukujire agoyiroburo abuterire muyiba baburire emjezo yendireho omukazi kuyabira atandika kurukendiro ati omushija no yakushambana ro mwiguru ningo omukazi wakabanwe yashambana bweshereke nangu no bwakweshere ko mwina endire kabebete byabaheza kubegamu omukazi yatandika kuruka akaba yerinda kushambana ye ngwendire tafu abo pakuyabashamba yagitera mu iboburo ibanafu omukazi hashamba n'umushije kandi hashamba n'umukazi nawe ibanafu akafa ryari kiro cyakubegamu
takurara uko urabinje ngo yatashanga ushaka bire cyo cyitwa ushaka ka abantu bacumanya ngo ayibambire mukaza mwisize cibo okwerinda ebugumire abeka ko babiri baba batarikwesiga amatabano wabo ningo mukamwana bakaba babanza baronda katamba mahano hamwe n'umwetango bato mu ndiro batyo ovuro konka mukikuru ahabwenje abahata batarukufa tugire ngo tubacishambana icyo batafera cyahate cyo batafera ngiyo musibika tiyaje cyamkaye adukurokwe mbeshora ejene nebe n'imigenzo n'imigenzo nito kugita kintu wajya mu kibikiti n'ikiboko kambwe n'icyo mucikomera n'icyagumushu nibishana mwe ntate nagira cyo umukaza akashambana niba nofa yoze mucyo kikaho umukazi yagitanduka buzuma akashambana akafutera nkobu mayiko tukurara isheka kuyabira fa byone byibona ingendire zabire zubanuzurukwa bakaba babanaga isheka kuyabira fa yaba barya bahara abana bambarke bibo yaba ryo mukazi yabanarke kibo bakaba bacabutama cyaca hikakikomaho kikakitongerwa hutama abo kuba cyakine mu gashusheka yagira ki yafa bacu bacite ikizomo kinagijure kiberye ntago yetaka hamire baginaga kiba cyakirye kibo cyaca hikomu bacucwa nacyo cyukurwo mu ikumva kitinya na mugashu bashoromera mu butura bashoromesa umwani abo ko umurimbo gwacyo gwaho imwe bitya barukutandika kare kurya bintu mutakashwirwe irakuwa biro cikora bakaba bakumanyira hakuruke byibo n'ingendiro norke ntango yawo ko no bucushugino no bucushugino norke ntango yawe tari mu muhengere no gizingerera no girke tari mu muhengere uko wabumugore utandike ntango yawe utamu akahengere yona kweza dokuruke kibo kifunzira hanze bitora amanyara habwenje mukazi yatandika kuruke ndiro ninge kibo nateko kutamwe muhengera hanze kandi habwenji abashugine batarikwikirizwa reba wabanuruka umuhango bwite bw'abanyakare ubwo ntabwo katugira ngo atandika ngo mushishe watandika kuruke kinze ntango watamuhengera nyeza ko rubano ugenda waza utapata sango igire afumuze ubwo hango bw'abanyakare kuwa biro yanga kuteka mu muhengero kabushobera umushija kandi nabwo kabutari kwikirizwa kuruke kibo n'ingendire y'inibara umugenzo bw'ukumanya ucurwa umugore toka zire toka shohwira tokuruka ndiro nugumanuruke nkute ikibo kitari mu ibara abari mesa sana utaka kuzirike waba utakarukire utakazire nuruke kiwe nkute nanga mwene jiba kwetenka tokuta mu ibara warta mu pabuci ni mamuzobanya bakaba batarukubasa arendiro kandi akagisima abishiki kwaboza umushiki wawe uko mugiso acitandika kebye nkute ateka umwana ujoye ko kendiyo abo kako ikomka arakugira ngo kendiyo yasozara yose gomka yasozara maza kwa mayega we baza kwa mayega masozara ukabo basigira mu ndiro umukazi mwencho cyecu be kigenderwa kubeje soko kendiyo ukuti ko bisigama kote kwa baza kuzoma mahega usigomwa asozara ndiro yorichi ntabwaci kashi tuwa gomka tuwa kwa mahega nitoko sija kuri yobo ihatu bakubwira kuwe wagenda bakabatura mbabwira bakaba bari yomwe abwo kashi kacu be kitinisa mukamwana kubasigire ndiro shango mushija naje simse ndiro yo mukamwana ekindo kabutari kubasa kuganuza washozara ningo wabaro rero kabarisi zo mu ndiro y'amabara agatari kwiragura kabenda kandi urisize mu gihe cyo kuganura sozara kuganura baro abo kubacucizigise ubuhango bw'abanyankore kizigise enzuro zenyungu katumbazi bw'abajungu mpeji nureba nuteka mbazi kandi nuguyikorera
ubwezi gira ugire ugenda ugire nyungu yawe go yawe ustaharere ugenda ushara amakanja goma ushara inkangana yembire ugitona umuzo sige funjo ucheza kusiga funjo zawe zeshashandure uyose tobo zawe ezeze tukunda uzitonyora funjo siga zikwata utakaka kahumuka ecyabiri kisinga kutasiya abakazi bakarugumbushwire no kutambuka ndiro y'oburo ninge yashozara kandi aho ukabota hoza ngo ahubwo kubuka bano bawajinyara mu unoze no gumaho notahira bakwita no mubiyo nashobanya ro mundiyo nitufite no hongente unagone neka tukutaka neka tukuchego ishezara kuyabira kwa tahakibero cyo mukamwana ugaruka urukendiro omukazi wakabafera aho hataruho koza yo mukamwana no urukendiro ukashambana na sozara nayo nefa nuko zara ni abo kwa warenga washambana niba nefa nafaso nafanye kuzana mbarice akafa maza kishago inshabi atafata tazara kashite ibatu we yagite yo mukazi yitero mukazi okwerinde bugumire abishya bahatwa barukuza kushwerwa batendiro nebyibo babuguro mu katare kandi nabinja habwo kushoma kwizire tabarukumanya kurke bibo kandi nabandi hamwe n'amasuhani amakoraga gasha kwa Michael atwakire Mwebare Michael atwacire abantu opya mnonge myeto hakorwa mchande cha Kigezi barigere bahigwa ukwe kwasa ruhanga amagaragabo ebyona bigambirwe Evangelist Timothy ekimazire ebiro bibiri omuchayi kabare Evangelist Timothy Kabarebe owatiritumenza ebintu biri mukebijwaro nebikuria oba yongere yagira ngo kugabira abantu ebintu nokwenda kuboleka rukundo mukando umuntu ashemerire kuba nagaba okusiba okumonira kashi okulonda bango kumonira okuhereza abantu ekyokulya okabahereza ekyokulya abajure kushoka abajweka twabahereza n'ebijwaro kandi okabulira n'abora ebigambo ebirungi okabazamo abantu amazima Evangelist Kabarebe nagira ngo emenyeteshemerire kwikiriza ruhanga akataho magaragabo nitubashaba kujya kumuragarukeyo mwikize Yesu naza kuza munakora magaragani kandi muhinduke mukuratire Yesu mumusembeze abo mushumu w'amagaragani umukuratire kandi buri umwe kuri nashabara akwaniwe tugo muhanda n'amazima bamwe mu bantu bo muri Kabare abatungira obuhwezo basimire Evangelist Kabarebe abo ezo bwabahirotiriho no kubarise ekigambo ekya ruhanga tukateza kahunga tukashemera tukano hanga mwongera umushya wa ruhanga kabiri bose akurere ukunga iwanyu mushanronga yahawe ibyo kurya byo kujwara abantu bagemete bakagituje kunga cyosyo yari umushijo ko akureke Kabare babasa kutushabira kandi akatuhereza n'ecyo tuba tujye mu mberambe nk'abari kushasha kandi nimushabira kugira ngo hanga kugera amani ako kubaza kugumana nakore gutangaza mu bantu ba mukama gasha kwa Dana Basibi Dana Basibi twaza kumuraho nitugaruka
oyino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma binamashemererwa ahubwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi yeina chama chayo muhuje katochi kerya mutindo drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited utakakiza myaka 18 utanywa amazina yanjye hanga hazogumanya guturumu aha twina masarazi ahuje gita kuma niyo kumi aho naho nkazumfureshora bamba shora yabo uko mutweza ile bintu ngenge shora yabo tukira barara ani ndisenko shora ni kwesa burudinge koko ngiki 15 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Chibaya Youth Development Sacco aba kugom kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, dero agriculture loans, bakuinire business loans, agriculture loans, loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans, women and youth empowerment loans. Bashanja muri Stagata Trading Center Nyakaye Jombara City ahitaje ko bina nataje muri tiko Noria hamwe na Nyamitanga. Ebikiraho za website www.chibayisa.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe na mshanju nkaga na mnana ninga note 3 10 2 5 Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Samson Kitchenware Kore somo ko wawe kandi nangwa no mu mahoteli bakuretire cooking dishes bakuretire zo serving umuka yawe ninga sho mu mahoteli bakuretira za frasika ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ninga cyo kurya ukumaresha hari ninga no mushobo mwari mu business ya juice bakuretire juice dispensers bakuretire amaglass original bakuretire na kitchen electric appliances ebintu byone berakoze sibwo mu ciyungu kandi berakoze sibwo amashanyarazi abo baraguze original byonka Samson Kitchenware Shango mu city yambarara ahari Mbaguta Street 4N building opposite na Central Market barakuza kamwe kandi hamwe na wholesale okushubura no kumanya binji 005 008 9 008 emwe 25 02 makumyana na muka Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komore tukunywa cyakabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura misi Kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink Otuntumura cyubaro na stress Echo kunywa cyakabozi multivitamin drink Nichikorwa bakabozi Health Products Limited BS kandi churuhombe pimo bya milliliters magana
supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushobora no kumanya ibirukiraho 0 15 0 n'amakuru abari kuri kitongore cya Uganda Vocational and Technical Assessment Board barabire abejibona nabakama b'amashomero obutenjira umuze bukuyebyezo ngurije kwatwa na ishazibwamo evugambo rw'urukuru Nesmanso bwabire nabwanaho n'abanyamakuru ahambuga nkuru z'ekitongore cyo muri Kampala hamwe no kushohoza engenderwaho y'ebyezo by'amashomero by'emikono ebyo kwezi kwa mushanju hamwe no kwa munana umwaka ogu kandi nagira ngo bahati bamaze kusindika abascouts babo barukwika 85 kushijuma bejaba kandi we norakwata ariho muzogo kwibe ebyezo naija kushazibwamo tuza kohereza abascout bakwingana 85 kurango baza kureba abantu bakusa kwenda kuteganisa ebyezo bitu bakwenda kwiba naki kandi tuzagaruka tuhereze 2059 abana okuza kakasa atwantueta practicals tuhamba kora kimwe ekintu kurango bareba ngo umwana ecyakukora nicyakuza kona itaka kuba nakora yaza kutandika kwekozesa ninga yaza kuronda umurimo oguna enjeragira ngo nibaza kutaho ubuyambi bw'abeja bino bure mahamibiri yabo kuba basa gukora kurunje byezebi bakabika abana butuza kuhereza bigezo twina abana 123 kugira ngo babine uburema amagambiri yabo konka tuza kubayamba barondera abantu kubamba kole bigezo kurango ikigenderwa cyabo cyagira ki cyaragayo kandi bakaje bigezo byabo amwe batakureba abantu oguyashaba bakama b'amashomero butashaba sente nyinji munonga zo kugura bikoresha obwa kugira ngo bazire nabo batazine bukana na government na yine kubakwatiraho icyo kandi kitongore tuzo kuranga twereze byizo bitahiriza ebigizo takataka bityo poso tino kuranga twareka umutindo gwa iguru munonga akatwaza kugira ngo twereze ibintu byantu basa kwita umutindo ngatu no kuranga twakoreje dushaba bari umatendekero ngo cyanci basika wawe nishomero okore workshop ebe business kandi training mu abantu ekitongore kikahandika beji barikwingana emitwaro 5,596 abarikuza kushitamira ebigezebi ebirikwija kutandika 2011 kusiya 2022 by'okwezi oku omusenta zirikuhika 3 kandi aba nabo kwija kutunga certificate in vocational training omugani makuru ababuyanja Mairut baherezayo kompyuta 28 za printer mu mashomero garikuhika Gombora ya Buyanja hamwe na town council ya district ya Rukunjiri emikoreji ya nkuru za Buyanja town council district ya Rukunjiri. First, we thank you so much because you're supporting government. When my colleagues come to inspect and they find these the people now, the printout can be done in the school. So you're supporting government. I want to thank you very much for thinking about training the users. And I want to encourage our head teachers to use technology because this is the way to go. Because BMR may give, but utilization. Dr. Adrian Binebyabo Bankwindi hamwe na Arana Mutemba kurwo muri Buyanja Mairut abahaye kompyutezi bahiga bakuru b'amashomero kutwara ubujunanizwa ubwo kuzireberera kurunji ureba kompyuta kimwe yawe ukigadinge against thieves reba ngu wa planning a sustainability nyencha career equipment age tukakora hot trips they're called farm visits so twasiya farms nkitano hatiya kandi cyongerera abahinji ngashaka bakunda y'ubuhinji abegera abagenzi babo bamwe muri bakuru b'amashomero abatunjire kompyutezi basimire no gushimirwa kuhango munonga ahabwa Buyanja Mairut members okutekateka aha abantu bo wabo bakenda ku
kiza kutwera munongo mu kwesa kubana kutanga abana ati kizibu cya fotokopi ati kizibu cya print kunga hata kugenda ubata kuzitazi amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza na Dan Basibye mwebare abanyamakuru district ya Kamwenge etira akaruru ko kutorana abebembezi babo kandi abasingirwe nibetongo ita abo bitabatwariza je akarura kakasingirwa simwe Innocent Kache kandogo arabere hatine chakanza akaruru k'ibimenyetso kakatiwe n'ubururu bw'abagurusi abarema hamwe n'ubukiko bw'ibimenyetso kandi nako kabira ko mugongo asimwe Innocent ugwasingira akaruru k'ibimenyetso bwa nyuma yo kurabaho atine chakansa obwo kuzombegere bya Chance Benon utuyara chairman w'iminyetso myenda okuraganise minyeto yitu myenda ngu njinywanirire mu government nangwa no mbebembezi abahango okureba ngo emyeto yitu irakaryahururwa nkito kemyeto emyeto myinji no shangine abebembezi konka bebembezi abo oshanga ngo tibakwatanisa na nabebembezi abakura barumu. It is only Kamwenge district that we have had peaceful elections, especially within the youth league elections. Zona bakazitorana no opposed twaruga LC1 LC2 LC3 bona almost bakura bano opposed kutwakira LC3 LC2 twajana no kwaragira nkuko tuturana tuja ha hino interest people showed up interest ubururu twagira ki twabutera. I want to congratulate my brother Innocent yarabo unopposed hariho nemenyete birezire kwakanso kutera karuraka kandi aba bakwasirwe police ati nyo kangambira afande yo papara nimbi kwata yo nimbuza nibiza hii abakuru mu NRM for example chairperson wa NRM Kamwenge sub county ari mu karu direct kandi twenda amateka ga NRM akokesha mbere kwetwaza ngani nishashara kushanga abantu bakuru baturubatirira muri turukora abagurusi n'abakiko n'abaraba hano president yakwa bikirizana nkako NRM turayinkarijinga consensus n'abarema nabo bikirizana abandi no barema bikirizana mwako twayika mu use posts zimwe zazira babarano pozidi izindi twatira karura umugana kaga polisi mu district ya Metome machine n'iminyetso banyuma yo kuzira karura kabiri kare kufite bashaha makaga zikashikasha ikumizo mwabazi hata kabiri ho kushoma amazina agabaratere you want order which order you gushahina ngo kuba tugambire abashaha mushanzu abashaha munana barogishwa batakije bakambina amashanga mwenda ya hatza abashaha 10 akaruru eshazo kateza bakwenda kushobora niki tukange barangira rizoberi ebyo kutera kabo nanka chaba kama na group ya register organizing utufune tango do yasemegwa narawo muri iki kintu barangira rizoberi n'ibyo kutera karungu kungara tagerizo abantu reba abantu ababa bituko kubiba babatwara ko bagiye mu moto kaze jo motoka hariho police kumeresa idejo yonka ati twaheza kutandika kweshaninga nkonga hariho ki ati police ni kwe kunaka kutandika kwetorora aha bwenshi yabeta gumereneye torora kwera be yaba ari no buringaniza eketorora je twena tukakora ki tukareba ngo police rihone controllinga akaruru kona aba bintu bateka tekireho okubari nyuma yabaziringiro ubururobo nyoni ngamba as a citizen the country braving omuntar kunda Metome aba bantu babesimbeka yusi twadi na ingwa na kusinga kando kabaherezo batakwenda ni buvuyo utakwenda garakaho mwe nangwana nye nagaricyo nyesimbe
bagira ngo bo tubakuze umukeyusi bari kugamba neco polisi yabiri umwanya ni yayi batwara polisi yanakota mutana bishanina yakamani mureba mpaka bagira ngo tuteza kugira ngo baranje abantu baraho kwiciriza karu bang ngo tubafutera karu so obo bushomanguzi obuno butaho mu district Mitoma kagiziro vuyo gwinjira munongo mu NRM ahabwo kuba ba registra gitwa bagamba kare kagamba natango do winjira kizira Mitoma no tonga ngo akavuka ka Mitoma kache muvyo kamani naho hati mwakora ki biza kugamba cyo ufasika imhanenye kwitambira neza ha polisi abarokororo bacana sabarufutezo bw'abarema bitokuza futezo bw'imyenyeto cyuba byabe hindukana bahunzi yagabo gasha kwa Anthony Twine na Ben Muhozi twaza kumuraho tugaruka. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment to knowledge creation. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. With Kawiki available on DSTV and GoTV. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity, and alternative medicine. The school equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Gange nze mugerwa John Burega wano mukifo nyini wempangulide pikipiki eno kakati bakama bange engeri gye mpangudde mu pikipiki eno bakama pikipiki bazine promotion eno yakola kioni era abadde mu kamene ngamba kageze sompisa gwange nempita kiyambi wa MTN akaunti yange eya MTN ya line yange nangulira akakola tune ambike kane yanzana ngamba kashiba era wamaze okumulira akakola tune akashiba era kwate namba bakaba mukuru wejo MTN wanguzi wempangulide mukonyenya nempita mu kalulu wento nempita mu bakama bange kana yanziza nyo yanze kitala MTN oye MTN jadala ya MTN jadala ekyaya kapiki ndikutte misana neyanziza nnyo ddala ab'MTN. Omunsi aho urukorora na senyiga birukutishura ku ruhamurangwa ukabura ubusinje aho urukorora na senyiga birukurabana mu izuba ryawe ukahendera utine cyo bigasire kandi aho urukorora na senyiga birukurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup erukozesebwa okujanja b'urukororo senyiga n'akahehero za allergy hamwe n'urukororo ruretwa asthma aho naho
Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha akabyete by'ubuhangwa ikirizibwa aba National Drug Authority kandi ninungi ahabwa abato n'abakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundrogemba zigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirro bahabuzi bw'umushaho. Gena Herbals ekayime bazechishaka etine kabi erizuba nza kutayire cyaro mufite utoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa ombirabira inganda zitazimwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konke birebe abakugu mu company ya mufite kiruho kuteganiswa mu bitabo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe ukamenya wazombe nkohere kuyabura umbirwa na kubaje guhereshera umwana nabasa kwesiga mu bitabo gel aloe vera avocado ningashe papaya mu bitokuyesika izuba yona Makuru agibimsano timu ya Ibanda Municipality yaheze kwetegura kwija kwetabo mu mpakeza ball games ziri kwija kwetabo mu mashomero ga primary okuruga mu Uganda yona empakezi zija kutekanizibwa umure yumbe twasiba kora kuzana empira ball games abwa abana ba primary schools twetebekanisiza empakazi yangari yona ziri kuza kuba umuri yumbe West Nile nza kubatwara abana bakubwira 25 yo kwezi oku so tukatana kutebekanisa kurga habe mu bishomero itwatandikire amasomero gakuzana hamwe karga yitwa kora zones bakazo mu zone bakazana bakarga bakaza divisional level so hatu in division zishato municipality izobe twasiba twine abazana barigiro mu division zishato ezo ahitwa selecting a team y'abana barize kutuzwekera umupira ejo washamba mpira waza world record watunga sen nenisha mizano ngo kwiruka mwabale munonga kunda kwejumbera ombintu byemizano ombintu byako karikira mwabana bayita kusemishayi don't call it a waste of time omanyengo nacho so of life umugandi agibimsano timu yihanga ya Uganda Cranes yaraitebekanise kuritana na timu ya Naicha nyenchakare omuzano gwa group C ogwempakeza chan ugurazandwa cha inambore Uganda herze kusinga Guinea na goli 3 arusha arwakatano ronda obusinguzi obwo murundi gwa kabiri omumpakezi Game was just like a final cup for us. We had to motivate ourselves. It's just a motivation for the player. If you are playing a big game, it's just a motivation, and we had to win to bring back our glory and to respect the country. Of course, we carry a big badge on our chest, so we had to win. We had to do everything to win. We had to bring our A game, each and every one. It's still an open group. We still have chances of progression to the next session, and it's our priority right now. It's amakuru agibimsano nugo twatwinire kandi nugo gahendera gacenshire agicire cyo tusima mnonga yogumire nitwe Serena n'wamanya Lois Gava n'abandi twakorana nabo tubendeza ukurara kurunje
eshaha zaba 3 z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.